kan hriat angin tuna hian sai ranga rel ron lut turin malak me kani a rel kong hi peifel thokhat to ni a hriat ani heti lai hian he rel kong hi Mizoram chhim top thleng tura ruam han ani boka hemi chungchanga hian pol rang te thu khomin sarkara ngai dan thelu antum NGO Coordination Committee NGOCC chuan Central YMA Committee room a sai ranga tanga Hmawngbuchhuah thlenga rel kong siam tum chungchanga in ron khom nan buat saya an soi hote zirchian ani hnuwa sarkara rotna thelu antum in ron khom na hian NGOCC atel Coordination atel Central YMA MUP MHEP MZP le MSUR te Political Party BJP MPCC PC Party ZPM le ZNP te Mizoram Environmental NGO Coordination Committee Center for Environment and Social Justice te Mizoram Merchant Association te le akai noi sarkar department te economist te po antel pol rang te chuan an ngai dan le du dan te an soya NGO Coordination Committee chuan soi ho na atang le pol le mimal ron tur omte an ron le hnuwa rel kong chungchanga mi pui ngai dan chu Mizoram sarkara an thelu don ni in an soi soi ho na kai hroi tu NGO Coordination Chairman Pulal Hmachuana Central YMA President chuan in ron khom na huai hot chan soin saranga tanga Hmawngbuchhuah in ka rel kong chungchanga RTI Act manga kan zona CMO ina chandanin sarkarin mipui ngai dan la in mipui ngai danin akalang ti ani a mipui ai o zo tura kan ngai te soman ni ati Pulal Hmachuana chuan Coordination Committee in tum khat an ngai tua to ti soin rel kong hian ngong tam tak anei dona a thalo zong le a che zong om don kan environment le economy lama te ngong na satak anei ang ati in chim ral thlenga ngong nei tur ani awangin ngai to uluk atul thuwa soi NGO Coordination Committee Chairman chuan sai rang Hmawngbuchhuah rel kong siamani chuan Mizoram matan tlang don ti soin state dang hian munkil khor ber thlenga rel kong kalti ran du kherlo Nagaland in Dimapur thleng an du toka Arunachal Pradesh le Tripura te po thingtlang kil khor ber thlengin an kaltir lemlo ati Railway Consultant rang tona IRTS retire chuan rel ron lut trap to chungin mizote anin puacha lawa hriat thu soin railway sin na rang an la renga mizo zinga exam tum kanom lo ati rel lo lu huna mizawin na tam jok an tho theinan na te exam ve ni se tha ati thu soi bok rang tona soidanin sarang Hmawngbuchhuah rel kong siam tuma preliminary survey ti ani toa rel kong chu KM zani somni pathuma thui turani a lei za somle lei vertanel somruk pali KM som cooperate point paruk pathuma thui om tura chu tani station som paruk omin rel chu darkar khata KM za a chakatlan thei tura ruam manani bok final survey ti le alangaya asiamna tur sum le survey ti tu tur ti felani to ni in asoi bok ngun taka zirchian ngai thilani a Mizoram mahun ngong dor thei thilani awangin sairang thlenga rel ron lut tur hi atok kan ti nge Mizoram chhim top Hmawngbuchhuah thlenga lu tir hi tha kan ti kan ngai dan te comment lama ron tar lang ve te ule heti lai hian Tunlai a thular tak chu Sasci sumleps chungchanga inpu ton na hi ni a kan puan to angkhan ZPM lam chuan Sasci sumleps chungchanga social media vel le press conference a party pani inpu ton na chuan mipuya te hril hain mipuiten pomber tur por hrelavin thudik ber an hre theilawa hei wang hian comment platform buat saya hemi chungchang hi chingfel lo turin ZPM chuan MNF legislature party a somna an thelu tani kha hemi chungchang hi MNF lam chuan an ron chang ani kha an chana hi han ngai thlavele hrim te ang MNF party chuan ZPM secretary TBC lalven chungan Sasci sum chungchanga soiho asomna soihawa asomna chu anhnoya miang hian an chang let to the secretary ZPM legislature party Mizoram Aizol
Kapu masa in ZPM Legislature Party luang taka in kalchau zel kan bei sein du sakna kan hlana cheu. ZPM Legislature Party in media ma a common platform mga Sasci chungchang soiho puya min somna. Me ni som sang ni som ni palit laya kan lo mu a. MNF Legislature Party chuan a soiho ngala. A hnuaya mi ang hi kan thutluk na ani ti kan han hriat ti ra che. Keini MNF Legislature Party chuan ram le namta na thil thupoi mo le soiho tur oma. Democracy ro puina le legislator te za omna von him tul kan ti a. Media kaltlanga common platform ni lavin Legislative Assembly House a ngei Special Assembly Session kawa ZPM sarkar in thla da na awanga Sasci sumcheng vebel che jahni somthum pathum chuang zet luang ral leps chungchang hi soiho ngei tha kan ti thu kan han hriat ti ra che sarkar na cheltu in niangin Special Assembly Session ko po hi in thu nei na ni a Mei sang ni som ni pali chu nge ya he thu poi mo hi soiho kan chak hle mai budget session sang ni som ni pali kal liam ta khan opposition bench lama tang po in Sasci scheme noya sum hi alwan ral le thil danga man kan lo awangin thanem ngai taka kan ron au chhuwa puin omzia anei talo kha poi kan ti tak zetani tuna Sasci first installment poisa cheng vebel chejani somruk paruk chuang sarkari na kolmek po hi na thok tu te ne na arang lama pechuak thuai turin kan phut tlata cheu tuna sum leps cheng vebel chejani somthum pathum chuang zet hi mulet le ani ngei theina turin sarkarin ma in lak ngei kan phuta keni MNF Legislature Party chuan kan theina anga sarkar tran pui cheu hi kan in huam rengani anti ole hemi chungchang hi social media vela party pani tran tu te inhnialna berani a MNF chan na hi om kan ti nge MNF in hemi chungchang sui fel tura Special Assembly ko tura rotna an ron siam vele hi enge kan ngai dan hemi chungchanga in ngai dan te huai takin comment lama ron tar lang ve te ule tuna Sasci noya na tho hi sarkar masa huna thil lo ti to chunjom na vek ani kan kuthak aumri lo ani tichuan tuna an tho mek hi 75% ang la achieve miaw lo awangin financial year top ma in second installment kha deal thei ani talone utilization certificate po telu ngai na lo wa second installment ding thei din muna kan sarkar masa khan min siam lo awangin contract an pe kate dan pe kate atlai lu tu ka wangle tun thlenga la tho zo lo awangin second installment kan deal thei talova tichuan vaibel se jani somthum pathum point pathum parukhi alaps don tani hi ZPM sarkar ina kan ti lap samin putani so wangsuan thilom je chiang taka kan friat kan dua thil hi keini hunlai athil thleng ani lawa sarkar masakuna tanga thil local chuti laya an tho danin azir lo wanga second installment hi deal theidin muna ding talo kan ya wangin keini chuan kan mo phurna kan nai lawa sarkar masa kha mo phurtu kan zong don ani raw chuan amo phurtu ani tikha kan soifia dua responsible government mo langam sarkar kan ban nei lo em at ZPM sarkar masa to an wa engam mo le ka yan an manian in faction siam mai te hi mi puiten thu nei na kan pe ya December ni dia sam ni som hi pathum tagin sarkar na an king to a sarkar finance bomb som an kuta ma eng team ani to a he mi chunga har sana mi chu ka mo ani tia pa changa mo langam tura kan ngai be ka chief minister sarkar kal to liam to mo an kurti mai dei apating lo kan tia oi ne yan zoram mi tu ta po ka ti sual ni tia ngai dam po dil hi tura kan ngai ni tin heng te wang yan heng sum sarkar in ha da na le ril ru thato lo an tu wange kan thelo worker sen kate le rai no na sa wange kan thelo sum bai be sa ni som patum alap sa bang yan kan state revenue kan butur GST te labor se sa te jeng moi sam te kan state te kan chan tu rei abo abom kan mulo pa hi apoi em sum le pai in dai to lo da sarkar in kan nei sa em la ya ket yang nga sum central dina kan ne da aron pe reng sangsad om to reng mang thilo ba kan an om hi amo put dik tak chu tu na kan sarkar lai hi an ni ti hi voin ya kan sei du ani